The title of our discussion this morning, sa kategori on the screen, the fearful and careless shaken out. They will be shaken out. Remember our theme, I will go. And we have shared the secret of the secret that will enable us to go. And that is the outpouring of the later rain na kauko niya lo tambo may buki kenda and anon day lako kaya veka divitiu kina nakalo and anon dambula. And because of our humanity, we seem to be often easily discouraged. So nangaw nandaya lo laylay bakaraw-rawa. May baka na ibalabal nga ni tamata. There are many causes of discouragement. One of them is when we only have a very small group with the same purpose in life. Hindi kumukumulay ito nga against a big group. Go na kain da ko may weekenda na yalo laylay. Let's go to our first verse. In Judges chapter 7 verses 1 to 6. Then Jerubbaal, who is Gideon, and all the people that were with him rose up early and pitched beside the well of Harod, so that the host of the Midianites were on the north side of them, by the hill of Moreh in the valley. And the Lord said to Gideon, the people that are with thee are too many for me to give the Midianites into their hands. Imagine that. Too many for me to give their enemies in their hand. Lest Israel mount themselves against me, saying, mine own hand hath saved me. The Israelites said, it is us because of our numbers, because of our, war knowledge and things like that, that saved them. Now therefore go to proclaim in the ears of the people, saying, whosoever is fearful and afraid. What is that again, young people? Whosoever is fearful and afraid, let him return and depart early from Mount Gilead. And there returned of the people 22,000, and there remained 10,000. Si ve mama ve irna tamatay valu ralaku tingo saralako le sorko so ni sember mandanga ni tekebu na valu. And you see that? Numuti ko na yulutangan ni non de lesoni sena yoti ni non da session go, the fearful will be shaken out. Let's continue. And the Lord said unto Gideon, the people are yet too many. 22,000 gone already. 10,000 left. And God said, still too many, Gideon. And the Lord said to Gideon, the people are yet too many. Bring them down unto the water, and I will try them for thee there. And it will be that of whom I say unto thee, thee shall go with thee, and the same shall go with thee. And of whosoever I say unto thee, thee shall not go with thee, the same shall not go. Get them down for another test. You only take the people that I will tell you to take with you. Leave the remainder behind. Leave them behind. So he brought down the people unto the water. Now it's 10,000, remember? And the Lord said unto Gideon, everyone that leapeth on the water, of the water with his tongue, as a dog leapeth, him shalt thou set by himself. Likewise, everyone that boweth down upon his knees to drink, and the number of them that leapeth, putting their hand to their mouth, there were 300 men. But all the rest of the people bowed down upon their knees to drink water. So that was the test. Oirera, they drink like the dogs drink. They use their tongue and drink the water, or those who will kneel and drink. How many did? What was the difference between the two groups? One was 300, and the rest was 9,700.
Verse 12, and the Midianites and the Amalekites and all the children of the east along the valley like grasshoppers for multitudes, and camels were without number as the sand by the seaside for multitude. So in the last 6 verses that we read, God does not need numbers to accomplish his work. For us, I will say that again. God does not need numbers to accomplish his work. In Gideon's day, there was an army of 32,000. 22,000 left for home in the first test. Only 10,000 remaining. That can be, then what can he do with it? What can he do with the 10,000 people? Now they went down to another task, and the number went down further. And the Lord said unto Gideon, by the 300 men that left will I save you and deliver the Midianites into thine hand, and let all the other people go, every man unto his places. An army without number that we've read in verse 12, as the sand by the sea, by the seaside, I'll take that. And the Midianites and the Amalekites and all the children of the east lay along in the valley like grasshoppers for multitude. And their camels were without number as the sand by the seaside for multitude. This army, the army without number, cannot be numbered, versus how many? Versus 300. Oh, these are it. Sorry about this. Verses 300. The great victory that day was wrought through by a small company of Israelites. Only 300. Because God was with them. With lamps and pitchers and trumpets, they shattered the mighty strength of the Midianite army. Only 300 versus the multitude. We will soon be facing our final war of deliverance. Is there any parallel with Gideon's experience? And I would like to remind us this morning, God cannot use cowards. God cannot use people who give in quickly, quitters, people who quit easily. He cannot use careless. He cannot use unconcerned people. In this one crucial battle before us, God requires bold, courageous followers. Engandremo ko na tamatakaw na tamatangganga, na tamatayenday. Iyan na muna, and may vital no tiukina, and a vida na session saoti, erangandremo na kauko may buwan na kalu, na kauko ni alo tambu, na kauko ni uda tau manda, na kauko ni uda tau muri, metaraira meraw kinabay kenda, meraw kinabay ira, merana tu, merana valu, ene valu ko sa tungo e matanda. Meraw weekend, na mentanangay lako, and I will go. We are outnumbered here in Brisbane. If you don't know to the computer to Brisbane, any idea tal sungulot? Seventh-day Adventist. Kevin? Not even 1,000. I don't think so. Eh? Maybe not even 1,000. Yeah, if you don't know anyone who are going Brisbane, ko ang andrevi, menda bakalo to takira. What's the total population of Brisbane? Read that. 2.5 million. Say, if that is real, say 2.5 million versus 1,000. And not even 1,000 Seventh-day Adventists. Can you imagine that? Na kasar nga situation sarang ay face ta katiko kityon ibat ken na matay valu kaya na Midianites. That is what we are facing here in Brisbane and all over the world, everywhere we are facing. We are always outnumbered.
That is why we need the power of God. We need the later rain. What do you think, young people? Yes, we need it. So we have to work for it. We have to ask God to give us that power to enable us to do the task that we are asked, that we are required to do. And it's not too late to start now. It's always there. The Holy Spirit is always there. It has been promised. All we got to do, on our knees and ask the Lord. Live the life that you have to live in order to receive this power that has been promised to us. God requires bold and courageous followers. People who will deal with sin in the spirit of Elijah and John the Baptist. I had said that many times in my previous presentations. People who will give the loud cry under the later rain, and they will not fear anything. They will lay bare the sins of Babylon. Now, they will preach the straight testimony to the slumbering Laodicean church. They will give the trumpet a certain sound that will be able to be understood by everyone. So I ask a question. Can careless ones be part of the sealed saints in the days of the battle? No. Our enemy are not the Midianites. Our enemy is the world. And James chapter 4, verse 4. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Yan doon ay tugtugong bimbi. O they yon raw bewa kanitiko pati kay burabura, sen raw bewa kanitiko pati kay nakalo. Balet kay makanda bewa kanitiko pati kay burabura. Darbo kan ngone lewa, kikenda de maro tikan matakan dikuwa. En sengan raw ni de bewa kanitiko pati kay nakalo. Sengan raw no taura ruwa. Sandan doon men ding kita kaniko pati kay makanda bewa kanitiko pati kay burabura. En sengan raw ni tingudi ko na kaukawa. O ko ayala takatiko nakalo mesule beira temata ralon dina be koya. Kaya makasasangan niyo, rawat na kau ya, sa sini banget tagi ko matsewa yaw na kalo na yoti ningaw na gona, yoti ni kadi pa kando mo iliw. Nang ditutungo sa lesu mga kines, bunga na kanta sa wuli dito, may bang detekan na ni Berlin da betal tala. And sin rin na banget tagi kanda kina na kalo. Nanuma, 300, tolungan raw versus uncountable. Siya ni Willie Ran, kan Willie korto Midianites over the mountain. Siya nga Willie Rawa. But they were defeated and then nga read the sum. John, 1 John 4, 5 and 6. It says, tunggu rekan baka Britania, o ira era sa tamata baka burabura, ara sa vos takakin na kamo ka burabura, asa baka rongo dira, ko ira na kay burabura. O ikenda, sanita kan ito sa ako katiu kinakento na tsuga na matang ni kuwa, enda sa tamata ni kalaw, sa baka rongo di kenda ko kuwa sa kilana kalaw, sa sengan ni baka rongo di kenda ko kuwa sa sengan ni tamata ni kalaw, enda kaongo, enda sa kilakina, nayalo sa andina, kinayalo sa andaway baka dalay, kenda na tamata ni kalaw, dar baka rongo di ko na beka, ibinakata na kalaw, ena nondambula. Talera rokina, meron ni na rawata kina na kauko tu sabi talo ti umay kina na mo ni madango. Right now the test of Gideon is being applied to the church. Nangaw na sarangango ang sala ko duru matiu kina na test mata erala ko duru man matay walo na ikichoni. Me madala kina o ira na bakay tabi na yotin kasi ba ando mo lem sa wara ki kenda ti ko may liu.
Ena siya nga ni rawan inda nala ko baka Italia, mindala ki baka Italia na Italia baka mo ke baka sa raw. Ito sala ko duru matiunggo na baka tumuli ko rala ko duru na matebal na kitian. Remember, the Exodus will begin to take place. Sana teka mo merasibira ki merta sisitanyani o ira baka dama. Ko rese ni kawai tigo kina be kai bina kata tigo be kenda na kalu. Tomo ni mula mentang mula tigo kina na be bakarara masabi bakarara matang tigo kina na kalu. Ninda senga ni alandi na menda toso wata kena toso bina kata na kalu menda toso kina. We will be shaken out. Saya tu sartungan nga ni kuah. Mengai leki buanga na tolunan raw. That's symbolic. Tuluan ra sa na bidang na kum lelai. Oira nangay bakaw tiyan ay tabi ko sa lebo ko na kalaw kina non naluto yung takadibikin na kum titungan mata kanikwa. Waka juga na no ha. Sa rauta naluto bangon ngon niya. Sinanon singa bekan niya. O katitiu ko na kenda. Narubo kina ngon lewa. Yung gay lesumay na lotu sa batu na nungungon. So ang galing sumay na luto. O sa kila tumay na luto, ngonong osti ko na high school. Objeto ko na bekem ni, doon taman ni bebuto ni lebo taraya, wandi ba? Mewa, continue, mewa sa tumay na luto, mewa right through when I was in my teens and in my youth. Sambera, sa sinimbera, sa kami tabesu, sa sinula ko na, bebu nung abiyalaw kina, bikay kya sa sen. May konta kina na itutuko. Kasing rawaya. Pero sa commit to ina lima na tamata na chinarto na matagirito na ngani. Can't do much. Pero kaya kinangon nila kaya doon na ngauna. Winaka. Di ba kaya tayo kinanakalungon sa rangango? Sige doon ay bisitiko. The state assessment is beginning to be heard throughout the SDHs. At teka po may rongo dito may mga maluan na may song-songolo tuyo nga na straight testimony na kinabuno tagtigo pa kando na po sa Nicolo and the cowards na result ngo the cowards and careless are being forced to show their hands nangano sa buno tagtigo na kando na po sa Nicolo kanto to sa may vital no tikin na namuan ni matawanggo sa nambasi ka ngaki na they will show themselves up oya usang nitiko na loman ni matay balungo. This message will not be sounded by those outside of the church, but by those inside. And isa nga ni kanina bagi may kambura kala manilutungo, wakati ko makalilaya ano lo mga nilutungo. Let's read what Ezekiel has to say. Ezekiel 9:4. English version is there on the board. I'll read the Fijian version. Asa kabwa ko choba ko na Anglos. Kalau kadibirto na Anglos, ndolong mayo kem daw rey na kor, to salang mayo ono na Anglos. And do birto no na rangiti ko merto salang merto daw rey na kor salang mayo do birto no na rangiti merto ko to men no to yarang ni ramu-ramu. And do birto no na yarangiti ko men ramu-ramu, do na tawai ni bola-bola. Tawai ni bola-bola. Ngo nakasangay tuko na biko ya, naklo sangay rong na poso ngo biko na Anglos ya. And the Lord said unto him, go through Jerusalem in the midst of the city, through the midst of the Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. Asakawa ko choba molaka mulian en alomani koro en alomai Jerusalem kamulana ibakatakila-kila en andrena na tamata erasa wutungu kang gongolo en nabuguni kaba sisila kada nga sa katiko en alomani koro. Uirengo ko kadiba katiko na itukutuk. Kadiba katiko na lenga ko itiko Jerusalem. Na lenga itiko na lomani song-song lo Jerusalem symbolize ta kana lo tu ni kalau. Na ibola tambo tiko na Papiloni o Jerusalem o Sayoni o Vitali. Itspita uirengo na sanango na symbolize ta kibura-bura Sayoni Jerusalem symbolize ta kana lo tu ni kalau. Uiren tamata ni kalau. Ari dan kasayang. Ay? La kumulian ng loman koro. Vaktakila-kila takir tamate ratangi ka putungu ka gongolo wen buguri ka vakasisila e ado tiko en aloman koro.
En a senga ni rani baka kila taki kona kalau, yo kan ni kebaka. Kebaka orai da tiko so ka basila ni lenga tiko na lomani lo tonga ngalu taka tiko sinro. These members will be numbered with the saints. Ko eratu merkadi baka de taka tiko na tuku. Dve ka da tiko na lomani ko. Coming on the Judges, continue with our chapter. Wase bitu kene tin kaono asa wase ko koe tolu nan rauna tamata me tolu na mata ivalu. Satu ngabe ko tolu nan rauna tamata. Sangai wase tolu koe. Kasuleve rayando ananda bui. Kene vembilo salala kene dina me tuelo manimbilo. Rei manda non rai rangi. Sara leve leila itu manda. Kene non rai rangi. Dava kana tikin tu sawili ko dia tolu nan rauna tamata. Tolu mata ivalu sa suleve rayando ananda bui. Kene vembilo salala kena dina. Tolu ana non ere. Something must be wrong with Gideon. Me festa kira na mata volu sa leo lele tu mandana ken rewili wili ngai ko tungo na non re rangi. This is the scenario of victory for God's people. Though will be little in number, the victorious 300 will not win by virtue of numbers or equipment. They were armed with only two things, a lamp in a pitcher and a trumpet. The lamp with its oil is the Holy Spirit in the later rain, and it will fall upon only the fully obedient sealed ones. The trumpet is the bold sounding of the warning against Laodicea's worldliness and compromise. Uirango na tamata na bang takir na klu. Uiran tamata kila na wai ko na wai ya karta kana alo tambu. Ena betengu diniu tamur na yoti ningaw nango. Kena dabui ko rayan duti ko baka karta kana kena kadibagiti ko na itutuk. O koya ga tundo me kadibagiti ko na itutuk na yoti ningaw nango. Koya na tamata. Baka yang tay ko na klu. Nei balu satu na matanda. Sama tata tiko na nungu bakante o takayas siya. Naka. Isaiah, lim sa kawal tikinin dua, kana kacubang ko na kenararong. Cry aloud. Mukadi bakang tomo lebu, kakwa ni bakang tengu, tampalakan ng tomo mo, may bakanan tabuhi ka. Bakang taklabir na nung tamata, nor talayin denre. Iya kinamatanggali check-up na non rin pala da. Yan naka, engan rep tigo weekend na kalau. Ya, enda na rawata nga ke baka sapa ko te tigo weekend na ko kon de vitala no tigo mai kina na mo ni mada bangon. Tarbu ko ngone lewa saken nga ngong minta na kine. Today is the last day of the year. Right? Daba na no muni tubutu na lo mani ambak satu na matandang ko. Senyo nakita sin sano tobole mambudina lo mamu misano munakinak. Baka nga taki ko na kalau. Ena lomani ambaki ruana undolu rosa ngabul kaba ko sa tungo e matanda. From 32,000 to 300. Ni kata percentage. That is only 0.9%, not even 1%. Kona 300 there of 32,000. 0.9%. And yes, it will only be a very small portion. Tarongan na matakan ni kuha. Will you be one of them? We cannot go. Will we be one of them? Will our church be receptive to the call to renounce the apostasy which has been allowed to develop in the church? The concern is ngo. She was not willing to receive the message, which was described as the beginning of the latter rain in 1888. And a righteousness by faith message. The church was not willing. God's people were not willing to receive it then. The message of righteousness by faith, as I had said. Therefore, that is, neither the law nor the Sabbath could transform a soul. It is the indwelling Christ and the only power that will cause men to obey the commandments and keep the Sabbath. Sa talinduan ka.
it is not always easy to pull back up to a higher standard. Lessons of our past teach us that the downward cascade will continue. Na kaya have to na lesson ni ron inda muli dati ko man kana manangangaw na baka mi luto so butiko na ipakatangin ngin na ngaw sa siya ni reading ko makina na itugutuk kaya baka tak may nangaw na righteousness by faith message ron sa nga ni ngoma sa tege bu meluto na ipakatangin ngin ni loto. Ya. Tugutuk baka rita tiko siya ko tiko na ilako and we have tiko and wait bangaw na. I'll read from The Great Controversy, page 606. In every generation, God has sent His servants to rebuke sin, both in the world and in the church. But the people desire smooth things spoken to them. O sinikila na non the recept na non the vingo manay tuku o kenda na tiko na vida na non the session na mo ni mother ko. Vava na non the vingo manay tuku. Maleta na vingo na kede wakam say pala tiko mani ka. His servants rebuked both in the church, but the people desire smooth things spoken to them, and the pure and vanished truth is not acceptable. Yan na ba kasaya tiko mai vingo na sa oti. Will this be true to us here in this camp? For us who are here in this camp? Tomana, many reformers in entering upon their work determined to exercise great prudence in attacking the sins of the church and the nation. They hoped by example of a pure Christian life to lead the people back to the doctrines of the Bible. But the Spirit of God came upon them as it came upon Elijah, moving him to rebuke the sins of a wicked king and apostate people. They could not refrain from preaching the plain utterances of the Bible doctrines, which they had been reluctant to present. Tomana. They were impelled to zealously declare the truth and the danger that threatened souls. The words which the Lord gave them, they uttered fearlessly of consequences, and the people were compelled to hear the warning. Kum tumatango ko era vetambangaw na kaya sa pagkadama na tubak ni tostos ni bulan ni pura-pura sa bulan ni lotu era tiko nga oire vida na non tamata. Bang takir tiko na klumer baka doon takitiko na ilako-lako karabakan daw takitiko. Na itugutugu ko vina kata na kalau me rongoda na tamata. Rongoda mo binaksara. Kau saan da bulit ko man alomani vida ni singan ko. The laborers will be qualified rather by the action of His Spirit than by the training of literary institutions. Na be lumuti, era tamata na bang takir na kalau na yoto tiningaw nanggo. Oira tamata era elmutira na alotambo. Men of faith and prayer will be constrained to go forth with holy zeal, declaring the words which God gives them. And so na nando makalebo tu na tugutugan da luita katunga merda kapat sigo na italtala senga. E bakare tatu na tugutungo. The laborers will be qualified rather by the action of His Spirit than by the training of literary institutions. And ebuke kan da senga di bakanu ni ngaber na italtala sebeira era bukumbeka bang takikenda na tamata na bang takana klone yoto tiningan ngo oir na tamata era lumuti baka lumuti ratu na kauko ni close ko na kauko ni el tambo ko ngo na ka indon menta pak sangratiko pako sibi and yoto tiningaw na and satiko kinango. The work will then be finished quickly because the taltal we are already less in number. Kaya kanda kay baka nini nga beira na so no. The work will then be finished quickly. And how can we receive this divine power? Santa, vital no takaw titigumay.
En non the vision shouting go. Doon taro. Will we be in that special little group? The group who will accept the Laodicean message of repentance and reformation. Will we be in that little group? Many rejected the message in 1888. Are we more humble and receptive now to such a call for repentance? Zijn dat toepagaraw? Men de vee butu ni takana non de lako ni lo men bag sau tingon de vee sau basi ke kena dona wakana nan wo kena lako wo na lo men bag satu na matanda. Do we recognize the breakdown of standards? Do we grieve over the worldly drift of the church? Dari de vika sa duruma tiko mai na lotu. Wada be musiti kenda de vika sa sarama tiko sa ayado tiko. What about our own hearts? Does it welcome the call to a deeper cleansing and concentration of life? And the ngandreba and the tangida tiko na mbula sabsaba bang tambui ko ang ngandreba kan nama tiko na kalawin na non tambula. Testimonies Volume 1, page 187, Kanakatibango. If the professed people of God find their hearts opposed to this straight work, it should convince them that they have a work to do to overcome if they would not be spewed out. Yan doon ay bakasalang bimbi. Kaya maka, siya nga ni dingoma tiko na itugutugo na straight work. Na itugutugo ko doon doon menda dingoma. Na itugutugo pa kandiyaw takitigo weekenda. Sa kandiyaw takitigo na itugutugo, it should convince us that we have a work to do to overcome if we would not be spewed. Kaya makanda na siya nga ni dingoma, kaya makanda na siya nga ni tubang araw, kaya makanda na siya nga ni bakla, na kandiyaw doon menda na lakaba, dami na nakaba, weekend na kalo. E na luar raki kenda, na matakalele weekend mo niya dalata. E nakaba na close, at kuno meron na tamata, do ka kuno kawat takira, do sa laibira tungayani. Ni say ko ya nakasa ka weekend na kalo. Ibi nakada ka meron nakaba rea kenda na kanda. Ibi ka sarman nga nakaba weekend, o tama ta kena, mekakuha nga ni nakaba weekend na kalo, na baka nanungo. Malet ni sa tangu tu weekend tani mai bona kalau sa sengan indua tala na non dai nunu yang gaitiko. Can I toma? Those who come up to every point and stand every test and overcome, be the price what it may, have heeded the counsel of the true witness, and they will receive the later rain. Rabang awla ko rumah. Non dai lako lango sengan lako rawa. Wakan bimbi ke makao viala ko pata kay chisu, ke makao viala ko pata kay na kalo. E na senga ni lako raw, dorwo ke na ngoneleo, weekend na gas. Retungo na durilo ti sakila nanrenre ni lako en daw eran daw lako pa na tamata ni kalo wengaw na saut yan. Iya nakay ko tungor endon membulay kenda kaungeti kenda. Those who come up every point and stand every test and overcome, be the price what it may, have heeded the counsel of the true witness, and they will receive the later rain. Gona non day nui. Non day nui dundu ang non tungu din koko ang kokosal tak tubikan na kalo. Meraw ni dana rawat ki na kalaw duru man bingaw na satu na matanda. Ko yan sabi talo tu makina na bidan non the session Saudi. Brown Leaf Series 1898 kana rorongo. The church is in the Laodicean state. Sebolengo in 1898. Nangauna sa kakin na banda ni nalotu. Na isoksong lotu ko. Sa tiu sartunga na ituba ke katuki na Leticia. The presence of God is not in her midst. What a terrible thing it is to exclude Christ from his own temple. What a loss to the church. Our Redeemer sends his messengers to bear the testimony to his people. But many refuse to receive him because they fear that he will be an expensive guest. They fear that he will require something from them. Ila sonangaw na doon men the sacrifice ta kay sonaka and the talitaka.
So naka enda da kabati ko mende sacrifice taka. Mera ningai tau doki na non dala ko bata kei chisu. Non dala ko bata kei na klo. Ngona ka ebu ko katu bango na raramanial profsai. Nabu ne so erasenga ni rawata kina mera la ko bata kei na ilago la kungo bertanda. They fear that he will require something from them. And so Jesus of Nazareth passes by. He longs to bestow on them his richest blessings and gifts of grace, but they refuse to accept them. Nano nalolo mana kalau biar kalau ngata takir biar sudah biar nak kau kena biar kata dok. Era refuse to kau. Saya ngani biar kata mera vingo mana biar kaya bakar utaka nak kalau biar. Testimonies volume 5 kana kapango dan pepa Dios ang abul kapata. Sins of ancient Israel was in disregarding the expressed will of God and following their own way according to the leadings of the unsanctified hearts. Sa singen ni rabia bakarong na belit lagi ni kalau. Kita mengasar bakarong. Sa bakarong kini, sa bakarong nga kina ka eungget na naluman, rabi ka rangan reba, rabi ka rangan roba, rabi ka rabina kata. Gona kasa andre tira mera muria. Modern Israel are fast following in their footsteps. And the displeasure of the Lord is as surely resting upon them. Roma, en kenawase tin kandua, en tikina tin kabitu ken tikina tin kawalu. Sa kotongor ken baka pertania awili ken baka biti. Ia ke baka sa musuki lai beso na tambana, ia koi ko na tambani olive ni bekau. Ngoe ve talanoti ko ngo. Ia ke baka sa musuki lai beso na tambana, ia koi ko ngo ken na kai mata ni tutani, endo katiti ko baka tambani olive ni bekau. Sama isema bata ke ira mombula bata ke ira na buni olive sauro. Oke, tentang katiti ko menta tambani olive ni bekau. Na tambani olive ndina o ira na Israeli. Kora no na tamata na kalau, ding takir na kalau. Saratang tubitani sa kau mai oi ko na tambani olive ni bekau sa kau mai badawa. Right, grafted mombula bata ke ira na buni olive sauro. Mokakua ni bakalebu libu iko. Zake ve irna tambanan dina. Ia bakeka ko sa bakalebu libu iko sa senga nimbula na buna ena bukumu. O iko nga ko sa ambula ena buna. Okay, nanda kau memeta mai siya. Masabu ko na nga, nasanda pi bakalebu libu ikenda. Boast not against the branches, but if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. Sangka teman so meretikina etin kadi rusang abul kandua. Sampai so tak, sa cungan kawa perta ini salah magor kawa wich. Nagai kaya orang gai kaya, sa musuki lai bina bita manandi na meu sa makina. Endi na sa musuki lai bi koir ni sa senga di bakambauta, ia koi ko sa tunde nga ni ko sa bakambauta. Kakua ni alo lemu morerenga. Rongot na tikin rusang abul kandua. Kaya ka sa senga ni bosota na bitambanan din na nakalaw, dengay bang daba? Kuda? Dengay senga talenga ni bosotiko. Sa rawa buwan nakalaw, may tangu tubiratan ni natambanan din na oir na chiu. Sambil tiratan? Sa kautiko may kaya matentutan, mo may siya makinabu ni olive sa ureaw koya. Ya kaya ka na senga, kaya ka na biyebele, buto ko na bango, kaya ka sa kaya sa bosot sa singin bosot na bitambanan din nakalaw, then guys ang talangan ni bosotiko. O iko, kahit ko manatikin na dake, o sa may siya makunibunitamba ni olive sauro, mo kakwa ni bakalebu-lebu iko dake, veira na tambanan din na, kaya makako sa bakalebu-lebu iko, kosa ang kaisangan ni bula, enabuna, enabukumu, enambula nga, enabukunibuna, kako ni bakalebu-lebu iko, ya lumalumalumu, talay rarawa, nakabra may kaibin na katawin ka din na kalo, matakay makana siya nga, kaya makasaraw-raw mo, may tango subirtani, na taman ni olive ndina, nakaindi andre makatabi ko, may tango tubi, iko matakayaw, kaya daro kayo matinitutani, na taman ni olive ni bekaw, daro kawal nga, may daro may sema, kinibu ni olive sawa. Yan na kain bimbi. Diba ka binaka? Ni sabi hindi ta kinakalaw, sabi makararaman ta kinakalaw, may raw ni may lewenan na naluto, may may tikini kumukumu tolo ng raw. Manangan na ikityo ni.
kum lela yo ko ya ka di na kalau kan nita na kalau me pakan dia ta ka bagaru ta kana buru-buru ngo kina nona le sumai da kalau ngato ya non ta kana kalau ngato ya ni rawa ni da mai lewen ti ko kum ngo. We have been warned of the terrible danger of following the course pursued by the Jewish nation. That path ended up in their being rejected as God's people. Jadi kena membal ni resan sin rata na bulo erna ciu siang. Sa ralak telang me patki kenta. Kau yang ngai sabak bauta sa koya. Sa bisa singen ke tu pateliu. Pakata kai liu. Kornidan kena wasitini ena tikina tinggal dua. Iya nakakita nga ongo saya bibira may pakatakar-kara asa mulai men pakabuli kina weekend saya weekend na ipakatao tiot tinibinga una. Now all these things happen unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Vikake de have to may liu anda kalungata. Oira liu era sexuchar ni kalungata may pakata ikenda. Baleto ira sengan indo na example ni kaya sa oti tu may meraraw ni report ko ni kina non rela ko. Kaya ko sa satu na example we can learn by example. Na lenggar su tabor na we tempat-tempat saud yani endaraw ni buli may kene boleh tu ne boleh tab. Santo no ni me sengan indo na non de ulmale. Ira senga. Me makana tikinan sawili kau ti they are there for our admonition, upon whom the end of the world are come. God pleaded with them often to separate from the nations around them. He pleaded with them to reject any compromise with Baal worship. But they did not heed the plea. My people, Jeremiah chapter 50, Verse 6, my people have been lost sheep. Their shepherds have caused them to go astray. They have turned them away on the mountains. They have gone from mountain to hill. They have forgotten their resting place. Itu na puno warakir non rapuno ni pakapakading. Say ko na non rakalo. Era sangule da pakadua. Era ngole baka, era vis la koma na vendelan tale so kana bibuno tale so. Merbak sangaraki na pakading. God was grieving over his poor people who find no place to rest. They are led away by their own pastors into strange paths, but their God is a loving God. He called upon through the same prophet Jeremiah. Kadibira le sumay. Ronga na kay kan Jeremiah wasi ono na tikinitin kono. Kotungori na kena baka biti sa wala to kongori na kena baka Britania. Sakay baka kochoba ndo tumanda na sala kapakaray katarongan na ilang ko makawa sa sayway na sala binaka. Iyan do lakong akina. Do nanggay kuni akina na baka dengon niya lo mundo. Sara lako tiyo na sala dala sa kadibir na kalau tukunas mecerma maksalta kira. Mera may tutal man baka do rarray delis talaman non rila ko lako. Roga na kanay sa ragay kaya. Arsa kaya kay mami na senga ni lako kina. But they said, last sentence, but they said, we will not walk therein. Kaya mami na senga ni Pia Muria, nangaw sala. Totoo katali kaya mami ala ko tiyo maikit. Ngaw sala kapakaraw takabir na kalaw. Until God's Israel today, Kenda, returns to the truth of old. Until the Israel of today restores the path, the good way, they will never find the resting place of the soul. We can there. Same thing. Kaya makanda na senga ni lesu, ni lako-lako, makawa, dahil rey da lesu na nabika, nangalusala, and the baka dikevan, the baka wilika, the baka pulida, nabika, nangalusala makara, lako may kina na lako-lako ni tos-tos ngo. Kaya makanda na senga ni saumak, menda lesu talikina. Vika ayado beira, and ayado talang abikeda. Pagtagla na kinawa si Rua, tigina 5, mona numa nga nakakosalu tu tani may kina. Ia mo bebu tu ni katakawan na dagat taumanda. Ia ke makasa singay. Kau na lako makasauri may ko kakau tatani na nomu tutu ni dina. May na kena tikina. Ke makakosa senga ni bebu tu ni. Ronga na matania tu bosa. Mona numa nga nakakosalu tu tani may kina. Na standard da tu kina na bula iliut. Kaya tu na bango
na itutugo mona numa nga kine soksokolo to efso mona numa nga nakakosalutan me kine lebe ka so saya libeko e anabu ne bakrotir kine cermaya tu ana sala bakrai reda lesu tale mantane lako makawa. Great controversy to mana. Wanti takne tutuga kabango notwithstanding the widespread declension of the faith and piety, there are true followers of Christ in these churches. Therefore, the final visitation of God's judgment upon the earth, there will be among the people of the Lord such a revival of primitive godliness as has not been witnessed since apostolic time. Nangaw na primitive godliness. Ruangan nangaw na apekin na primitive godliness go. Nangarabi kalau taumanta na kena there na bingaw na saud. Ruangan nangaw na embasi kin. Dua nangaw na ni great disappointment na non sa pakarauti ko nimbera na great disappointment. Nangaw na sa pakarauti ko ni sa rananumati ko ni sa pakaraw lesubay na turangan. Nangaw na lesu tale na ipaktangen na ni grabe kalau kin ni tamata kin na ipaktangen na ngende there. Ngaw na kaya karuay ani kiliw. Nangaw na sa bimbi wat kina o chisu sa lestake na lago lo malay. Ruangan nangaw nango elore kina nang garabi kalo na kana there. Kana tuni tu bangon itu tungo before the final visitation of God's judgment upon the earth there will be among the people of the Lord such a revival of primitive godliness. Na matanggali garabi kalo ba ko ya enam basi katali na yoti ningaw nango nimbera na non lisumay na non de bakabula na samringan ni non de tutu ni kuwa pakale sara. Can we say that the doctrinal confusion in our church is largely the result of worldly compromise? And can we say that the compromise was generated by a ladies and lukewarmness? Can we say that this occurred because of the neglect of personal relationship with Christ? They will be the true ones. Every link in the chain of apostasy leads right back to the great basic problem. The problem is not taking time to pray, to study, and give Jesus first place in our life. The true remedy for addiction is to announce to be gold, white raiment, and eye salve. These are the elements of true personal religion. Faith, the Holy Spirit, and the righteousness of Christ will generate such individual revival. And it will make a clean sweep of Laodicea, purging and purifying from top to bottom. Then God will have a people who will fully reflect the image of Christ. This message will close with a glorious note of triumph. Out of the crucible and lowliness, betrayal and persecution, God will bring forth the residue of the faithful ones who will vindicate His character before the universe. The ones who gathered strength from the defections of the others. They will be faithful. They will be a faithful group who look to Christ rather than man. The ones who would not alter their convictions to please the crowd. The loyalists who did not leave the ship because it shook and trembled. They will be the true ones. True as a needle to the pole. The ones whom their consciences would not bow to the blowing winds of compromise or smooth doctrines. Do you see yourself with the faith standing with a shining company upon the sea of glass? God grant that we shall be part of this precious remnant.
me buki kenda tiko na kalau na buki tuk kenda samai bada var tiko kina nananda tiko baka kemba ena muoni mada wango berangani na vengu bakan dua be taro dua be osendor baka sama bernin tuana nonda masu pero bakit ngon ele dua be taro ngon taro siya ni taro ngami ni kuan tuana taro na noa siya na singa tapay niya mata ini nonda tuku tuana kasi ni matata. What's your point on the reverence of the Sabbath? On the what? What's your point on the reverence of the Sabbath? Reverence of the Sabbath. Yes. Oh. That's a long question. We have a long answer, very long answer. Na nunggu answer nga go. Sorry. Reda nga nebola tambo. Lesu, there is a chapter in Writings of Mrs. White. Ko e wa madalatang sartunga the proper Sabbath observance. Kaya maka semper ni wili ka tarbo kena ngonele wa endondonu tobole mo wili ka. Balet kaya maka na senga ono baka murianga na iwala ni maroi singa tambu ena bono tigo kina. Kaya maka Santa Mai tungo Australia enda sana murianga na iwala ni maroi singa tambu baka Australia. Nandun din ba kami kay Tomay Northern Territory pat kay kami Brisbane. Ang sana sa mga ini baka doon. Ena ka na rorong short answer nga. Can you remember the chapter in which book? Yeah. Iyo. Ni bola tambu, tio kina ni bola ni Isaiah na kena wa seono sanga bulu. Kina tira lim sanga bulu kawal o chapter 58. Chapter 58, sorry. Chapter 58. Tio kina ka tio tanga kina ndo ni tuku ni Mrs. White and another bola. Let's read that verse. Say, na 58, chapter 58. Ako lang ni sabi mo dito ko. Hindi ro ko matan tigin ako. Berno ni mo. Tangan chapter 58 verse probably the last verse. Yeah. Mursar. Yeah. 58, eh? All right. If thou turn away thy foot from the Sabbath, not doing thy pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord honorable, and shalt honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words, then shalt thou delight thyself in the Lord, and I will cause thee to rise upon the high place of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father, for the mouth of the Lord hath spoken. Nak. Bikem ni tiyo naman ni voltam ni sawili kaya? Ben, vin voltam. Pinak. Kana ka bangon tigin tin katol. Kaya ka ko sa uli ka na kana bakante bakamiti. Kaya ka ko sa taro na mu ena singa tambu mo ka ko ni ka na ka ko sa vina katanga ena nong singa tambu. Dapat kanin balimbal ya. It's his Sabbath. Naka point number 1. Dapat tali. Nada mo ka ko ni ka makin. Ha? Pleasure? Iya. Donu nakakos na in the Fijian tradition turbango nakakos sa vina katanga. Dapat kanin bakante bakamiti. Yeah, what you just want to do. Right? Leisure. Right, leisure. Sorry, I didn't hear you properly. Kamu kasi taro na mamu, ena singatambu mo kako ni na kamu kinakako sa vina katanga, ena nong singatambu. Kasaba ko to kana nong singatambu me kai rekita kina singatambu sa nature ba, na singasando kai. Kaya kai nature ba na singatambu de lewa na singatambu. Doon me lewa tu ngocho ba na kanta ta kaba na singatambu. Patani nona. Kaya sunong sando singatambu sando koto lang okay. Diba? Sa sulepi kendo ko e vida. Ono na singa. No na ngayon dua.
Yo kenda, and sibi bang tangan on nisin. Any comments from anyone? Tal? Well, Hmm? We're talking about primitive godliness. Yeah, right. Can you elaborate? Primitive godliness. Na ngau na rasana na magitiuki na wala ka man na 1844 ersa Raider rawa na tignisinga mena 22nd October ko ya katuo na no taltalawame. Na singa na sumaki na ngunturang o chisu. Before that date, na ipakatangin dengan din non rambula na tamata era nana magitiyo kina lesumani chisu on 22nd of October 1844 tu sarangan kena pakatangin dengan didak. Era sa bolita kana non rafams o era famas na beka kan sarana tuwera sara bolita klaivi sara solia laivi sa sarangan do sara ngarabi kalonga sara concentrate saranga ena non rada ngana study. Buli bol tambu lotur sawa. Ya lonti na sarangan non rabing karai batake na kalu. Kuanggo na standard ni na batangin dengan dia ruangan ngano me kana katiko. Na ngauna ni nonra na ngauna ya kena ngauna non tongauna na apostole. Otimai na ngauna ni lako na ngaun salis tu kena chisu lo malang. Non rangauna ya na ngauna pakatambut non tong bulan tisepel na kaya yado verto na Vaka mana tu vaka bulan na tabi mati kena ve kali lever tu vaka darna kalau betul lah batana level ni non tong karabi kalau itu sarangan kena pakatangin dengan dedak. Kuanggo kakatu kena Mrs. White na yoti ni ngaunango and na lesu tale kena primitive godliness kona bula pakatambui. Nambula sabsaba koya ambasi ka enandela ni ngauna erua koya usa kaya utiti koya. Amata via mata tatal sunggulut. Enta na lesu tala ini batangin dengan ni ngauna. Nangauna ni nanrana magtuki na lismenturang na 1844 sa sarangan do na katuwira. Sa kawal sarangan sa bobira nakanga merambula tiku kina na besinga me adabna 22nd December. October, sorry. Kanga sarangan merambula tiku kina na besinga. Kake de sarabul taklaivi. Na be kara tu na fam sa datu nga na fam, oir na famas. Koya na primitive godliness, koya enda na listel kina na ilako lako enda lako tu kina go. Detali betar. can we be singing up there praising God while we are listening to worldly music? Oh. Senrao. En senra ni ang karabe ruan na kalutar buken ngon eleo. Wawili ka nendo na tutuwi ke. Senga ni rawan yung nguti buro-buriti ko mabina kati buro-buriti ko. Ungay o baka nuniti ko mulaking bula mata kay ira na lo sama-sama en maten tu ni kalu. Maleta ke makanta na lahi lo malangi. Kanta tali takatiko na lawan ni lo malangi you'll be a foreigner there. Ana sini mata we ko nan rekelo malangi. Ni sinra na natin ang bulakin. Benar. Baleta na kena itu pun mulai indui. Ya, mulaki mata we kana tu pun mulai me baka to takia ni buru-burungo. And then siang ni rawa, but they are on two opposite sides. Ebi baka sama bibi ay, sebab sinra ni lomani buru-buru na kena baka tangi na kena sulu-sulu na kena beka kaya ngai sinrawa. Mungkin nama katiko. Mon laki bula ena maten tu ni kalau siang. Atau kena feel uncomfortable dia. Betul tak? Betul siang makin na beka untuk talita ke buru-buru. Siang makin. Nasi kan nanu mabango ya usalah ko matanga ke kangai siang ang beli ustal meseng. Sana siang sarangan ni ranu duru ke nanum pasport kan nila ko ke nanum bula na bulta tu ke. Ke ko buli tu ke nanum bula. Patang ngin bula ko bin kata naklo. Sangai raya sarangan nanum pasport. Sangai ranu duru kina. Kina mata-mata ni koro ko bangaro tak tu ko. Menturang Yesus Kristo. Ko hal takam salah ke bangaro tak menota. Does that answer your question? Detal? Udah mak kami rokok tapi kemudian taruh bukan orang lelaki sontar. How can I find the best partner? Oh, best partner. Lain bang abona kalau tinggi na buku. Leave it to God. Masulaka. Aku lang dito sama semua istiwa sa nangon dito sama sulaka tiko ben na diso charto masulaka tiko me sulever to na kalau. Iya. Da
Masula ka leva nga buwan na kalau merawani kakawan ng dingi-dingi na hukum. Naka. Yes. Arroz chicken dan matang. Sai? Wanna mention anything? Dina ka biya Why is the letter rain important? Okay. 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 Youth. Tamon, weekend na narubo na lewan. Sama tati ko weekend na kawan da ulit mo embalata na utang muri. Siya nga? Okay, sa siya nga bakalakalekay. Nasinga ni Pentiko. Sisu sa parola kung salis tali lumalang. Sa amat na kabiltay sa bulu, sa utitulo singa, sa tudak tali, sa bakaraw milako lumalang. Berin lako lumalang yun, at kung naberto ng tisipeli, tuka komendin lako, dola ki warakiyaw ti ko Jerusalem. Dola ki wawati, sino warakiyaw? Dola ki wawati ko Jerusalem. Dola ki waraki na nakaukawa, yang ano sa nando rawati kina nakaukawa, gondo nang gando tukuniyaw Jerusalem, Jutia, kaya nga Samaria, do sa lakuan niya sa pura-pura. Arto sanggay lako to non tisipeli, sa lako jusur, arto sanggay lewawati ko tamba pale dake, na uli kitiko na ipolotam di upper room, Katulid dapat tiko dake, katulid relate tiko dake. Rauta tiko ninduan anda urus sa ngabulu. Na mata, they were Jesus followers. Relate tiko na tamba pale dake, rawawati ko. Tininasingan on ratiko. Sanggay rongomay kai pakana rangi pakade baruru. Sanggay taraira na kaukawa ni alta mo na singa ni Pentiko. Singa ni Pentiko era songo so lebtuki na oira na chiu mai na ve mata ni tu so era songo pata mai Jerusalem ena nonra songo bagay bak ngo. Dapat na ni songo ngo na Feast of Wasata, sa muli dapat na feast. Ora daw yato, ngono nonra annual event, dua beir na nonra annual events. Sarlaw mai sarama tiko Jerusalem. Era sa era chungo era law mai na be matani tu, duin na kana era sa rotu era sa velo ka kitur na chusan duitu na bonu era duitu makina era sa law mai go Jerusalem batangani rotu era sa mai tiko Jerusalem. Era sa satu nikla na posa ka Jerusalem pa na nonra posa. Bale ter sa lei susu itu na ndo na bonu tani. Hai patay ket nango so weekend na tugo Australia sa satu nikla na posa ka biti. Sarla kami sarama itu. Sa itu nono so skill Pentiko saranga ko sangay duru terakhir to kina nakauko ni yalo tampo. Erang kay rongo oir na tu ika ora na chiwera songo tu ika. Sarto davuta na non ra dui vosa. Erto sabo sarto na tisepeli ena non ra vosa. Sarto davuta non ra. Hai. Orto na kumu erto ndakilangan erto tikubulinga kerto kay kalilingar to lawo bulinga ke. Iya erto sa vosa takatungo na vosa ni be maten tu konda la mai kina. Orto norto kay vosa erto sa buno sartiunga, erto sa tun sartiunga ni tutu ko pangaru takana kalau verto merto tukuna. Sarongo da nirsa. Ya na somora kini uda taumanda early rain. Kona kau koya sangai kau tirto na tisai peli mera kina be irto merto buno takana tuku taumanda. Kone tuku wartoa na tuku wartoa di tuku be chisu na kai buno ta tuku berto chisu orto sangai bakatete na tuku membale ti chisu ena kaukawa ni uda taumanda na kauko ni alo tamu ko tuku berto chisu do la ki warra ki uto me Jerusalem to so ko komanda ni la ko do wawa ana uda taumanda ke makawa muri tiku mana lesson nda buli de tingo sangai ala ta ki tiku na ibola ni choweli ne kana wase rua. Waseru sangai itu kina na posenia lela ni na somra kana kalau na yalona ena muringo. Oiran dawi bola tambu sarangai bakatau batatiko takatiko na somra kini yalo tambu kina ruana season ni agricultural season maina eastern countries, eastern world. Na bonua bola kina na bola tambu, bonua Palestina na bonua ya. Bonua ka bola kina na bola tambu. Sangai ra bakatau batataka oira mai ni Palestina ni ruatio kina na season ni teitei. Dua mai na Oktober November ya nangau ne tau kina na uda taumanda. Matai ni uda dau tau nangau ne. Na uda ya oira na dau teitei ni rakilani sabula mai Oktober sara bakarau takana non rangele. Kamburaki na sorni kaira biatea wheat sa banga. Sa kamburaki sa tau mena udan Oktober November.
Na uda merawani baka besui mati ko na dava. Na sorenik tei ko ersatea. Autia sa tumbu mai sambula. Sambula ramai batani sa sui bak benak. Suyang na uda, ko lang melo malangi. Nama na era baka tokati ko na matai ni uda. Sanggan daw na nama kira tenga bakali na 3 months crop. Nama tanggali crop ngapa na wheat na tapos. November, December, January, February, March, April, saat tahu March, kira bulan March, bulan April, tahu kira naik karuan ni uda. Ko na uda tahu muri. Ko na uda ya, ko yang gai baka matua taka na ite, ngandra na uda ko merani. Tahu uda tale na ite iratea, mengai sil taka, baka matua taka baka binaka, sanggai may harvest. Ko ya baka tahu mata tak itu kira na uda tahu manda ko me kandre, baka kandre taka na ite. Kena uta tau muri, me baka matua taka na ite. Apa noe ya butak tiu me kina tikin bola tambo ruya. Ve kenda na uta tau manda ko ya tau ina ngau nan tungau nan tisepil. Sa sobra kina na el tambo. Ve kenda na uta tau manda na ina nonda saronga nan dina, bosa ni kalau, sanda tabi kalawa, sanda tale rawa. Au sare do indi na singa tambo. Oke, sandu. Au samuri tu mengo singa tambo. Kena ve kata leson, rara mani tiga bulan nonda kana. Hai? Nanta kane kabi biti ko torbu ko ngone lem dan numu tigo binak. Hai? Kena sul na da maksud nga. Ko ngona virara mo kon sa ulite oh keret. Sana ya do mai nangau na niu ta tamuri ko ngo sana ngai bakan deitata. Ningau na sanda raida kina nan rendre sana basi ka mai buru-buru wasa pa madal tu kina bagalele na nonta tos tigo mai. Do nangau nan rendre tigo ngoi matanda. Se ningau na rawa-rawa. Ena baka tomole kina na veka ko enda sa buli de tigu mai nangau nenda tegu buli bola tambu mai kina. Ena baka tomole kina na veka enda sa kilati gongo. Na baka tomole kina na singa tambu, na baka lauta kina na singa tambu, na veka kedengo. Hai? Ya nangau na enda sa ngan rema kina na veka kau kota kini kalau me baka ngana no na veka kau kota kina utau mandi vertona nanti sepeli. Merto veka kambulai rawa kina, merto tundondo kina merto bunau, ena baka vertal ngakina yote tiningau nango. Ena ngau na niuta tau muri merau ninda garama kina na itabi kada tungganga ena ve ngau na rendre o koya enda naso taba. Sabi matata ya na kene balan ni uta tau muri. Tubi talo tingo mate bol ne kitioni. Ira mate bol ne kitioni ne buni non ranganga na alo ni kalau. So living our lives according to the word of God. If we get tempted, oh no, we can't do this. Making the right choices. Iya, na kambing bitu ke ana tengudi ni uda tau muri. Kena uda tau mantal ngana ve ke anda verton tisepel ko be ka verton tisepel. Na tengudi ni uda tau muri na rawata wala ngake bakan dambula tiko na mbula ko vina kata na kalu men dambula kina. Bula sab-saba vaktambui. Bula vaktambui. Sab-saba vaktambui. Ana bula men dambula kina. Baka wili ka, o encourage ta kemni ni baka wili ka baka lebu na ibola ni Mrs. White. Spirit of prophecy. Baleta ya indo ni baka takil ni lutungo. Ne lutungo kati ni wili ka baka takilawas tin karua. Rutu wana kani baka takil era taurtingo ni tu era taurtingo na marro tingo bosi ni klo ka taurtingo ni tu ke chisu. Na gele wa wili ka tu ke chisu. Ana el prophecy, spirit of prophecy. Sika talindo na song sogolotu tigo na kana profit ko ela ko me bona klo me baka salta na lutu. Baka ramata kana ibola tabu. Na yalo tambo tanga ko tigo beira na tamate rabola na ibola tabu. A tigo tel ngabe Mrs. White ko bola kina na ibola me advice takina na lutu. Ena bugu ngau nende na la kon tunu makamai. Sabi na kabong batun sana ni rutikan dayar matakan kuah. Sa kira ke kasaraw ni ndam bombong amin do na no masu. Turang ni mami kalau ke mami baka bidi bina katalve ke munia na tini ya bina ngo ina buno muni loma. Muni bi baka rote ke mami na muni mala ngo ke sama itu baka ke bakina ke baka bidi bina kata kana muni bi baka rotak. Na muni ala tabu berad ke mami bi baka kau kota tiko. Iwa si tiko ina buno muni bosa. Satu na neme baka nunu turang na muni kau ame buki mami merani basi ke biki mami donai lau wow. Na lo muni baki wow satu na mate ke mami. Rani banga te ke mami na nomuni daka. Usut ke mami kim tamata mal mulumu, tiba ke mami na boni singa ni kuah, akin ni matakan beri kim bibi suka ke ani. Usut ke mami turang ke mami tamatan ruka, tamata ival valada. Kere mo di bako ko te ke mami tiko. Cisun ne mami soro kan ne mami bang bulang.